Yeah, let's go. Zawanyana yako eti load shedding the bike samata ko ta la van'wana vana va gezi na network le ka mdavula la hina hi huma koho kwalani swi swa koho n'we khamchingam kam ve chanjanjan kamhlaseni le ka mani wo hi mina wa luya tolovela swi swa koho swi swa koho When I was my Kelani, Casimir and the Penelo in the Joker. When I was my Kelani, my favorite is Wangatsala song. Sister go, Mativana. I dream, Jelana Mama, I have a request. You see, Lano, King Tsonga, why? Miranda man, what on social Marana. And to see Mirtrakana, Chavis, my favorite. This was a I dream. Hey, Matilanda, Sisako, Avandra. Come con Famelo says. Yeah, the king, my favorite. Anamotalavanti, Matagan and Matavani in the Sound the legend, and Caslo, Chaka, Lala, my. Say, fine, Lanjan. I see it. Women China of me, you want Nagala. Mas pegar lixo que eu achei que a Taragacha são maras na maca. Não vou patrar da vez que tem uma bola de Manuel. Yeah. Oh, matan. The cancer randoler mer combo King Tsonga bagain. Thank you so much. Thank you so much. Marta Garner. There are stress of Manuel. Oh, yes, yes, yes. Now when I'm a girl and a now when I'm a girl and a Ashlanda Mali Jainir and get request now. Londa Yimiana. I can't. Someone I'm want to get you for them. Ah, no, one I'm going to get you away. It was to suck with the guy. I think I'll go ahead. Tada! The company could take one guess and guess a farm. Ah, it has a ranga, you shall on the Malmo, walk with Conag. Recostan Ivona and guess a short and shall on the Malay, Ivona. It was no command. Maragas is not from my 11 Kamalam led. Regard from the dollar, very late, Posia Main Alley. Varela daga boy, itam nyigaron. Java sabare mane la. Vasare ndar ko man Javas. Anna shona stirese. Varlela makhelwane. Kundi.
Ai Roma khelwan leri. Kasi leri va ri la oh daga boy kuna daga boy la. La na ikona daga boy ne. Ita mtlangela yona letinyana daga boy. Moses is khomsa seswane na ngwenya la King Tsonga. Why me tetheko yin'wana King Tsonga? Anla ku zene hemba. Swi sungula ka movie yin'wana ya Mr. Bonswana. Ni rhandze vito leri ala ngesela fana famba lava n'wana wa King Tsonga la. So ntsakisi hikuva tirhisa King Tsonga so ko waya na switivi. So then ni session kuma swa ku hava la tibetana King Tsonga music. A ku ri me DJ Freeman se a sa hetele va DJ Freeman then ni switcha ni hala ka King Tsonga. Se hi ku languta mihleketo ya mina na target ya vanhu lava ni lava ku chayela music na swi vona vona fita ku va king ya vona. Ntsakisiwa la mi ngo me endle research. You check out ku nga ku na mani because vo tala ava endle research that's why ku na vo chavi MC byo talo ku na chavi un'wana va ngo chavi MC a byi ngheni swi gina swi confuse vanhu yena hi we teswa mhaka ku loko ni ta sungula ku mi tivani nga mi tivi vito a no twa risimu leriya hi ta ri tlanga na rona ku fambeni ka nongonoko and thanks for the love ladies and gentlemen risimu leriya ra ku loko ni ku nyangatsa foinela vene a ni ri na ku bora u foinela foinela ri network ya hlupha phalavuro ei mativa swa ku a swi tiva ku na problem ya load shedding ne mara a hi tirheni switetani n'wina mo share for lava nga ta nghena mundzuku because na hina hi ringese ku tirhisa nkarhi lowu hi ku vona ku hi nga tshuka hi tsandzeka ku nghena loko hi luza wona so just share the live video ivi lava va nga ri ku na gezi mundzuku loko va pfuka va ta pfuka hi yona risimu leri ra ku foinela vhene ku na kun'wana ri mukhanselara wa kahle hi tiva wa ka Guwela so i mani mukhanselara wa ka Guwela lowa mi n'wi vula vito leri nga tirhela ka ngoma liya hi tiva Balentsako so Balentsako munghana wa mina tshama ka Mixana nga tshama ka Guwela ena hi mukhanselara n'wana wa xikolo o va close ngopfu na mina a ri mucini kahle loko na ha sungula se mara mukhanselara wa kahle ye a ri koho wa ka Guwela se Tsako mlungu tirhisa eze ximunhuhatwa xo pfala mukhanselara luya ku ri swi nga ndle nga ku hi lo rhumiwa a ni tshama ni rhumiwa ku endla ngoma se swi nga vi hi ndlela ya ku ni lo rhumiwa kambe luya wo ka nga tshami na loko a fika mukhanselara loko a nga relax hi lo le kwihi lo hala ka n'wina ena ye a ri hi loyi a nga nghena loko huma luwa wa kahle se ni kota ku vona ku luyi a nga huma i kahle ku tlula loyi a nga nghena se hi yo mhaka ku ve na ngoma leya khanselara wa kahle ene loko swi n'wi nyangatsa a fonele vhene hikuva na ni vulavula ntiyiso a ni biyelela community laha a do ka ni nga tiri kahle diza lexi a diza ti huma ti nga endlela ti humini sweswi se ku nghena un'wanyani hi le ku tiseni na xikontiri sweswi ha va na xikontiri hala ka hina xi le ku ngheneni sweswi kambe ni le kwini hala ka n'wina huma ka Mixana makumu ka Giyani halomu ndhawu yaleyo mi velekele wu kona ka Mixana hi le ka hina fantastic I love the guy va kumeka kwini King Tsonga va tsundzuxeni ku mi kumeka kwini vete ka Mixana mara mu va swi vula hi nomu wa vona no huma ka Mixana Mixana yi wela hansi ka Giyani yo va makumu nyana ka Giyani hi ku loko hi suka ka Mixana hi ya ka Vaselwane so ti wela Phalavura Vaselwane ni ta mi nyika mi ba freestyle ni vo n'wana a nga swi twisisi ku laha a ho va ku hlaveleni ka risimu leri kha ri chaya ku xi tshiki xi ba freestyle xi ri one damani ku vuriwa n'wina King Tsonga King Tsonga mara loko se hi tshika leswiya swa ngoma leyi ni nga mi sungula hi yona ku ri ku King Tsonga i mani wo loko ku ri ke na mina civa mi vula ku mi velekiwe kwini rini loko ku ri ke ni swi nga bohi ku ya hi n'wini mi ta jampa leswi nga bohiku ku mi swi vula a ni chuhangi a ni chavi nchumu ni tala ku ni rhandza ku mi xeweta na ku khensa n'wina mi nga ku voneni ni tlhela ni khensa CMC ku va va ni invite-ini swa kala swinene a ku ri short notice mara ni kote ku fikelela swa kala na khensa swinene hosa yi ve na n'wina na vona xikan'we so mina hi mina Nyiko Makhuvele xivongo na vito ni velekiwe hi ti 2 ta October 1991 aka Mixana na tshama ka Mixana na sweswi so na birthday hi Sunday ya ti 2 next week se mi ngo lungisa ti-present ngopfungopfu mathayere mathayere ya yena mara birthday ya n'wa yi rivale ku mata ku hayi ku na vanhu van'wana
va birthday go ite siku leriya va tshama kha va ntsondoxa ku nga rivali hi ti 2 a hi fa hi va na verbal engineering night xin'wana ya mina na maraji ti 1 so a ha vi na yona a va ni tsundzuxa hi swo vanhu lava ku loko hela xo liya u ta ni mali u hi xavela ti-present hi Sunday ya kona so birthday yan'we ya ti 2 mina a ni ti va voni a ni nge yi rivali 2 October mi ta va mi kha mi khoma 31 this year fantastic hey me se mkurile ti ni nge vuli ti dya ti ya maguveni wa ni mi naveli ti ya maguveni no ta ri kulenyana la ya ti nge yi sweswi mi nga mi exikolweni ku kuleni ka n'wina ni exikolweni ni nghenini sungule primary kwale ka Mshani ni tlhela ta high school kwale ka Mshani swilo tikanyana masungulo ma kona because ni special ni unique na hambane na lava n'wanyana vanhu hayi ngopfu loko swi tala ka mavoko ya mina ma special ani mutsoniwa no va special mutsoniwa munhu loyi a nga swi koti ku ti endlela swilo so mina I need the help ni ti endlela xin'wana na xin'wana so mi nga come drive nti movha mina lana oh fantastic leswi ni swi bela mavoko hambene riwani ni driver ku tlula vanhu va ku tala ngopfu I made best driver msa hinkwayo mi nga mi tshame va na extent liya ku tlumba ti humara a ku ri I causeway bright light ya opponent a ku nga ri mhaka ya ku mi tsandzeka ku drive fantastic a no biwa bright light kasi ti kwala ka lane ya mina so mi kuma ka ni swi voni kule ku hala ku na ku ri tihomu ta ntima so mara ni nga tsutsumi ngopfu na gomle ra tikomba ku ri ni tshame ni tlumba mara vona ri na xivati okay fantastic glass ya on the screen la a yi la ku teka mihleketo leyi ya ku yimbelela tinghoma mara hayi i swa rini leswi loko mi humelela hi nghozi leyi ti 1 ta May 2020 swo sweswi ne swo sweswi himpela a ku ri ku lava ku zama ku teka mhaka ya tinghoma khensa ku va mi ponini xikomba xi mi hlayisika mahlweni now a ma ha komba ku mi yini exikolweni mi nga mi heleli ka grade 9 standard 7 ni sungule xikolo hi 2001 a ni ri nkulu nga va sa ni kokela ka 10 years because a va ni alela ku nghena xikolo la ni huma kona va ku ni koti ku tsala va nga se swi prova se va vuya va swi prova kuma swa ku na yena ti nga kahle and then va ni admita ni dyondza xikolo a ni tshama ni repeat standards ni sungule ka A until matric a ni tshama ni fail a ni khoma number 1 ni tlharihe ngopfu no fika ni huwa loko ni fika ka 8 9 10 swa ku vona yana swin'wana swa stage munhu vula no stage hi ti twanya na vu boss mahleka mathicara se swi hunguta dyondzo leya munhu a nga suka na yo hala hansi hala mara ni pasini tlhela ni ya xikolweni ni endla diploma na yona ni tlhela ni kuma ntirho ni tirha ka Eskom fantastic ni na 5 years ni ri ka Eskom nice one mara ka handwriting a ni mi tekele hansi mi vuleni ku mi special and mi kombiseni ku hi mhaka ya mavoko handwriting ya n'wina a mi kota njhani ku tsala swilo swi ze swi saseka ni tirhisa swinene mara ni tsala ngopfu na tsala swinene ni tsala swi saseka futhi no I'm Kansas then mi hetelele mi paseni grade 12 ne hi 2012 yeah lembe leri ra bengo exactly hekeleke nga hlaya kahle buku na lembe leriya kahle lembe leriya loko ho humanyana makeni hi vulavula hi lembe leriya i lembe leri xigaza xi nga sungula ku teka vulawuri ti-house se ho ti vhakela kunene lembe ra hekele a ku dominata xo I remember a hi suka Mozambique hi ri ma Fenya Brothers loko hi vuya because I rambo ku ri December loko hi vuya hi kuma every car and every household movha n'wana loyi hlanganaka na wu tlanga ngoma ya hekele heke loko nga ri yona hi bengu na ti-cover tindliwa ti tele ta ngoma liya so lembe leri a mi tsala xikambelo xa ka grade 12 mara mi pasa a ni nge vutisi ku mi pasise ku yini na high certificate ku pasa hi ta mi teka mi vulavula na vona ho lava ku tiva ku va suka kwini risimu ra foyinela vhene leri ni nga mi tiva hi rona na swi tsundzuka ni tshame ni tsala Facebook posting one ni swi tsaleni na kwala ka timeline a na ni nga mi tivi ngwanya leyi yimbelela nga ku va ya rona yi swi tsipela ku va ya rona ngoma leyiwani kasi himpela n'wini wa ngoma mi nga rivali ku xava video leyiwani lexi hi lavaka ku xi humelela i King Tsonga va famba kha swi tiveka ku i munhu loyi a nga special mara a nga kule a nga tlhava talented na hi timhaka ta vuyimbeleri bya vona
because mina nda ku hemba you are the current and the future mina nyiko leyi main believer ku nyiko leyi lavaku aka Vatsonga kumbe ka Afrika Dzonga na cancer swinene. yeah so swi fa swi hitimela leswi okay so loko mi ta va mi release ngoma liya ya fonela van a ku ri na tin'wana before or zari ntima gezi kumekeni mtemo wa gezi utaka yini gawa zari kumekeni mtemo wa gezi na mina ngutsikini a ku ri na tingoma tin'wana because mina nda ku hemba ni sungule ku mi tiva hi ngoma leya ya fonela van yo nga fika yi trend na yi trend se mata wa yi trendini vanhu vo tala chava ku loko hi holova na munhu hi n'wi gega hi leswi hi nga ta swi tsala hina so hi lava xilo xi nga ndla hi un'wana hi posta xona ku ri na loko a lava ku ta ni blame ni ku hawa ko va video man twisisa se ngoma liya loko ni ku nyangasa fonela van yi fike yi tirha as xitlhangu xa ku sirhelela vanhu vo tala lava maybe swi nga fambi kahle ka vona na un'wanyana munhu ma vona so loko no holova na n'wana ni swi vona okay chavi a hi hlamulananga kahle posta video liya loko ni n'wi nyangasa fonela van maswona swi na vo pride nyana xikarhi mara hi swo swi nga fika swi ni phusha because ni fika ni yimbelela leswi vanhu va chavaka ku swi yimbelela maswona fantastic sophisticated ani marito lama ni tivaka munhu ma tirhisa swinene okay so hambileswi a vi un'wana ni nga vona ingaku swa n'wi vava maybe ndzi sa mukhanselara wa karhi waloya a nga ti tshika swa mukhanselara loko mi ku mukhanselara wa kahle mentiva wa ka Gowela a mi tiva yena himpela ni tiva yena risimu leri ri nga va ri ve na impact ka ku service delivery cinca mugangeni lomu humaka ka wona mara swi endle ku loyi a nga nghena after luya a nga nghena a nga fika a nga ndle swona swi endle ku luya a nghena a ri na dyondzo ya ku ri vanhu va mina va expect yini then na va ndlela a ni ntirho wa mukhanselara ku ri a vona ku ri community or matiko lama a ma rhangelaka ma kuma leswi ma lavaka swona naswona okay track ya makhelwani va ta yimbelela ene hi ta yi tlanga ni vo van'wana va ku va byeli va yimbelela track ya ya makhelwani mina na vo makhelwani wa mi ya kumana a ni ta yi tirhisa se mina vo makhelwani hi khomani ngopfu mara fongo mi nga khomanangi ku na vo makhelwani hi ta mi tlangela rona mi ta kota ku mi va besela rona ni voni vanhu vo tala loko ni vekele ku ni ta ni ri na n'wi va ku exi a na ha kumana wa makhelwani hi mhaka xona ri ta and vanhu va ku tala va believer ku ri mina va makhelwani ku na beef xikarhi va makhelwani wa mina honestly na tinghoma ta mina va ti tivi va nga vo titwa maybe taxini and there is nothing personal between mina va makhelwani lexi xi yimbelelaka ku hava lexi nga tshama xi endleka between mina na makhelwani fantastic matamoni njhani ni nga mi vutiseli swivutiso ni ri one hi mhaka xo lexi hi nyika na vayingiseri chance loko va ri na ti-comments ti-question va kota ku va mi vutisa ivi hi twa ku hi swihi leswi va lava va ku vulavula na n'wina so mi nga rivali ku va special ku nga ku ri na mali ya ku va mi ri special mi nga tshama mi yi kuma kumbe mi yi kumaka a ni yi kuma before mi tirha fantastic mo hi cheka ku na vumani because ti-request leti nga laha ti tele mo ni sungula hi WhatsApp mi tekini oh okay nhungu ni teki Mkhoza ni hlayisa njhani teki Mkhoza ngwenya so a yi hlayisa Makhoza n'wina hayi hinkwavo va dumanga kahle munhu nga vulavuli to tala ni nga ta poxa mara va teki Mkhoza at least today a wu borhekangi xemba vula mina nga cha mo hi twa lava va nga va nge va ri xinyameni ku ri vo sungula ku hi va teka va mi nga layiti ka a yi vonaki kahle ka foni leyiwa a yi endli njhani a yi endli swono ene ndo tlela ka ni vona king ni tsake njhani mi bazela hi ku vulavulela hansi ma tiva na kumbe foni ya ku nga xikorokoro ka chavi okay vulavulani hi ta yingisa hi vurhon'wana mi ri ku endla ka yini ni tsakisa hi mhaka ku namuntlha ni vone nqambi leyi ni yi rhandzaka swinene exi mi ta mi hi endlele swono khensa swinene sesi wa mina
hi swona ka King mi pfukini mari u se mhlaya kumbe vulavulani na vona hi nge se mi ni nga le ku vulavuli na mi vulavuleni na ntsena vona King ni ngo mi pfukile na Aye man. mi pfukile Aye. hi ri mi pfukile na Hi pfukile hi n'wan'wina o. hi pfukile Aye. Moto ya laha hansi a hi twi kahle leyi tshami mbali ti-headphone hi endla tinghoma. eish mativa A fa tindlela. i foni ya kona hala ka hina hi hluphiwa na hi gezi eya Hawa hi khensa ku va mi hi joyinini. hayi na mina na tsaka he ish a ni tsake ngopfu namuntlha kahlekahle ku va ni tikuma ni khe ni vona nkambi ya ku fana na n'wina kwalaho ende leyi yi nga tinyumeku Hayi ku tinyuma hava ni swi kota. eya ni tsakisiwa ngopfu na hi swona ka talenta ya n'wina ni na the way xikwembu xi nga mi nyikisa swona ni tsakisa na hi marito lama ma vulavulaka ma ku a mi lo tsoniwa mo va special ende swi right Ya ngopfu ni sweswo special. ya hayi ha mi rhandza King Shem yena ni mahlweni hi be tinghoma ta ku hi mo hi twa tsakisa buti la okay hi swona Hey, buti wa CMC. mina mpfukini Mfukini na. yes how are you hi tsakile Ah no. Hina hi hlayisekile. Mo hi xeweta hosi la King Tsonga minjhani na. hi leyiwani hosi Hi pfukile njhani baba? Hi pfukile mi vulavula na Igwe DR ku durha kusuka ka Muyeshe block 1. Oh ka Miyesh. Yeah. No ni kombela ku mi hlohlotela hi ndlela leyi. Mi ba vunanga byo nandzika swinene vunanga bya unique ene mi ni tsakisa hi ku a mi chavi ku vulavula ntiyiso ene ntiyiso wa chucha Ya i ntiyiso. so hikwalaho ka sweswo mo hi mi bela mavoko Hawa ha khensa man. CMC hey buti wa mina khensa swinene u khensa mina hayi no mi hlawula tona leti hi lavaka tona hileswaku siku na siku ku va ku tshame tona hi khensa swinene swi saseke ngopfu man thank you so much buti ni ta kombela ku siya leswi ni nge se famba hambi mo sala mi ni posta ni lava ku va guest ya behind the scene aka next so ani kahle a no lava ni kombela ku va guest ya behind the scene aka next leswi ni lava ku endla swona a ni kombela ku hi ta swi vulavula private a ni swi tivi ku ri mi hlamula ti inbox no loko ri hi ti-friends inbox ya n'wini ta hatla ni kuma loko ri hi ti-friend ni fane ni vhakela letiya ta vanhu lava vo ngo ni followa ti va ti ri tlhelo to ni ta ringesa ku cheka mi nga mi ni inboxini already or mi ta ni inbox alright ni khense swinene ni mi inboxing Okay, already and then xo hetelela hi mina wun'wani wa ti-producers a no ndlela ku mi swi tiva ntsena ni tsake ngopfu a ku ri ro sungula ku va ni nghena la it's okay cool thank you okay a hi tekeni lavawani hi twa ku ngheni van'wani change view ya se hi na xilungu hi malume wa mina minjhani hi pfukile minjhani pfukile ni nga profeta mi thicara right ra geography hi le kule na swo yes sorry wrong hayi mi ta hi byela leswi mi tirhaka swona okay hayi hi pfa hi lamulela vanhu va lava va 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 kumana na tinghozi okay fantastic and sophisticated yes vulavula na artist ya hina okay tanihiloko mi kombini CMC mina na n'wina a wu nge ha yelana nyana a ni va tivangi khale ngopfu King Tsonga mara tinghoma ta vona a ni titwa sweswo ni titwa mara ni nga swi tivi na ku ya mara nghoma leyi nga fika yi endla ku ni za ni yimisa tinxihi ni lava ku twa ku kahle xiyisa lexi mani
ingoma aya khale ngopfu ni leyi ya ex ya Baji for sure loko vo chekanyana yona yi nga si chaya la mi ta swi twa laha ku kuna talenta ka nkulukumba loyi talenta yi kona ene ni pfumelelana na n'wina loko mo ku King Tsonga i the current and the future kwalani mi be kona ngopfu nkulukumba loyi loko ni karhi ni yingisela swi swa yena swi vupfini ene swo va na nyiko xikarhi a hi ku swi welawela kumbe ku va swi navela ku la ku va artist i swilo leswi swi nga kona inside no big up Mr Nyiko Makhuvele yana ni mahlweni Mugwena tingoma ta n'wina ta tsakisa swinene hawa na khensa swinene papa na khensa swinene loko mi vulavula hi ndlela yaleyo kambe mi te Mr Mani i Mashele Emmanuel Mr Mashele yeah the song leri va nga ri endla na Mthimbani ri vitaniwa Daka Boy risimu leriya loko khanitwa message lani ku no mani va kumba lava nyikiwini Mthimbani hi ta n'wi hosta siku rin'wana mara loko a ri ku hi tweni a ri ku wacheni hi ta kombela request hi la ku n'wi byela swin'wana kumbe ku tatisanyana kwalano kumbe lava nga close na yena va n'wi byele Mthimbani ku hi kombela request okay ya kumbe ku tatisanyana switsanana ka sweswi mi swi vulaka ni vhete ni sungula ku landzelela tinsimu ta vona to tala lero na sweswi na leyin'wani va yi tiva vona yaleyi ya van'wamfene na yini ha ti tiva hi sungule ku ti landzelela ni kota ku tiva tinsimu ta vona hikuva i leya ya jazz yi ni plugin lero yi ni plugin ni vheta ni kota ku va ni tiva hinkwaswo leswiya fantastic command mi nga fambi ku na question leyi a yi ignoreki very I think ko va na album yin'we ni yima na vo hi ku mi ta hlamula ku tikoho maybe very why ku ri ha tinsimu ta King Tsonga ka ti-online stores ku na album yin'we ya volume 8 ya Hosi Mzimba a ni swi tivi swa ku i ncini lexi nga ndla letin'wana ni nga ti hoxi a ni lava ku ya a ni nga swi tekeli enhlokweni mara leya mi nga yi hoxa ka online swi le ku mi tirheleni mi le ku voneni swi fanerile ku mi nga mahlweni a ni ku hava reward la leswi ni nga swi hoxisa swona ni hoxe hi ndlela yin'wana ya ku a hi yona leyi a fanele ni tirhisa xin'wana va ri DistroKid se a ni xi tirhisa a ni tirhisa ni xona ni tirhisa ndlela yin'wanyana i mahoxelo man'we ma nga ya ma hoxeka se ta kuma munhu la kotaka ku ndla swona ni endlela a ni lava ku kota swilo leswi hinkwaswo ni ri nexe fantastic mara na swin'wana papa mi hayi no swi tshamisekile ni khensini swinene ku va emuyeni la ka show ya n'wina CMC hlayisekani ba thank you mi hlayiseka mi hlayiseka swinene inkomu yeah okay if mako hi joyina ina King Tsonga lan'wana King Tsonga artist leyi nga very talented loko hi zenya hi ris the current and future maka ku artist leya yo va mahungunyana sweswi u kuma ku mundzuku yi ta yi nga ha ri kona you can tell na mundzuku a ni vule hi Thursday mundzuku aka vumundzuku bya hina yi ta va ri artist leyi loko yo ka yi nga yimangi yi nga ta va ya ha ri busy ngopfu na ku pfuna vanhu hi music wa yona just like other artists leti mi swi vonaku ku leyiwana yi artist ya fashion yo va kona hi la ku nga heriki so King Tsonga va special va hlamuserile xiyimo xa voho xa ku va ti vitana why va ti vitana ku va special loko a ko va munhu wo fana na vo hi nge na nghoma ni rhava ni tibyeli ku no ni ta ti dyela mali ya ka mfumo ya ka SARS i SARS kumbe sasa swilo leswi a ni swi hambanyisi njhani so va tshikini mali ya ka SARS lexi ni tsakisaka futhi handle ka ku yimbelela vatirhi va ti yimayimisaku mo hi twa lava werini ahe fambeni mi saluya loko mi ri na nambara ya Mthimbani hi kombela mi n'wi fonela mi n'wi byela ku a n'wi dinga laha ni tlangeni emakhelwana okay hi yin'wana mi nga tsakela ku hi tlanga ha teka un'wana mo yingisela kumbe muviewi laha let me check ya kuna laha va tele makota clika ni endla tingoma ta mina CMC no ni le ku mi tweleni ngopfu na producer
Nile kumtsheleni ngopfu senibeni no hayi nitafana hayi ngene bulana la. Hello. Emhlayisekile. Ngifukile njani? Hayi vutomi. Khensa ku va hi mi vonile ka Gaza la Denmark vhiki leri nga hela. A ku sasekile swinene. Thank you so much. Yeni khawash liyani Gaza lifestyle Dalmada. I khawash leyi nga fashionini ngopfu a South Africa hinkwayo liya. Loko vulavula hi khawash hi hleketa Gaza lifestyle. Hayi khensa swinene. Na xivutiso man. Matani ni tlanga tinsimu ta vona King ne. So na ta vutisa man letin'wana ta vona ni nga ti kuma njhani man. To tala loko munhu follow ka YouTube ti kona. Tinsimu hinkwato ka YouTube ti kona. Tin'wana ri kona la ka vo Spotify na vo Deezer. Mara ka YouTube ti kona ti hoxini mo lava channel ya King Tsonga a yi kohli na ti-followers ta ku tala. Ti kona to tala kwalaho. Okay. And like enough na ti-phone number kwalaho ku ri loko ku ri swin'wana mi nga swi kumi mi nga ni landza ka WhatsApp or hi call. Mara hayi xikarhi ka vusiku. Okay, no problem. A ni lava ku tiva sweswo a ni khensile hi ta mahlweni hi mi support ka music wa n'wina wu saseke swinene. Hawa wo se hi mi hlayisa khensile. Fantastic. Thank you but. Okay, kuna un'wana la. Minjhani? Pfukile njhani? Pfukile. Vulavula na King Tsonga. Ya, King Tsonga man, mi pfukile baba? Hi pfukile njhani baba? Hayi pfukile, ni twa ni tsake ngopfu, hayi ro sungula ni tsaka ngopfu ku mi vona mi ri la ka Next. Na vuyimbeleri bya n'wina ni byi yingisela swinene. A ni ri ku kombela ya a ni ri ku kombeleni siku rin'wanyani ka Gagash ku ri if Xikwembu swi nga n'wi kombisa swin'wanyana a mi buka na kwale Joni hi ta mi vonela kusuhani vuyimbeleri bya n'wina hayi bava byi kahle ngopfu. Chavi i vulavula na Gagash vulavula na Gagash wa tsundzuka Chavi a hi swin'we le kara leyi. Chavi so nkulukumba loyi i na nyiko swinene mativa ku va ka ni ri loko hi ri hala switandini swilo swa hi tumbelela ngopfu mara lava va tele lava nga hi mhaka na mina a xi mi khensisi Xikwembu buti na mi nikiwini mani. Hawa na khensa man na ku hlamula liya ya Gagash na mina na swi lava swinene because a Joni ni tshame ni ya ni kuma swa ku ri tingoma ta mina ta tlanga swinene mara va swi tivi swa ku i mani. Ene ni tlhela ni tshama na vo va tlhela va ni hleva mi kuma nga vile ku ni tivini naswona van'wani va ku dyi na vuntswaka mani kasi hi mina ni nga tshama na vo kwalaho. Se I wish ku va nga hi recognize na vona va both Gagash. Loko ku ri na ti-event va hi hoxa and then I'm available for the event as long ti nga ri xikarhi ka vhiki hayi a na problem. Yeah, no. Va laveni both Gagash. Va laveni both Gagash. If I both tena tete. Both Gagash ni shok va ta nghena kumbe mi va mi xina n'we mi nga na nambara ya vona mu Chavi mfano ni mfano mina ni mfano wa yena mu n'wi byele ku le ku n'wi laveni va nghena hi ta va kona why not in November. Se mi fanele mi va mi ri part ya line up. Se ni vuleni futhi swa boha u to tata confirm ntsena Gagash. Ma vona kwaleno ka line up ya i mhaka kahle ngopfu hlayisekani Xikwembu xi mi katekisa Chavi na King Tsonga bra mina Xikwembu xi mi katekisa guys hi khensini va na vusiku lebyinene. Khensile mo twa both la. Mjani? Yebo, how's it? Nxapo n'wina. Nxapo. King Tsonga minjhani? Hi pfukile njhani bot? Hi pfukile. Mina ni lava ku vutisa ni un'wana wo rhandza ku yingisela tinghoma ta King Tsonga swinene. Ku na nghoma yin'wana ku na nghoma yin'wana eze va nga mexina laha ku ri mi munhu wa special ku na nghoma yin'wana tala ku yingisela yo
va tshama kha va byela nsati wa mina ku a ya kaya u nga hlongomela mutsoni a wu tlharihangi va byela mhani wa n'wina se na ku tisa ku ti kona tinghoma leti mi ti yimbelela kha a ni ku na ku artist yimbelela leswa swo hi yena ku ri loko u fila njhani ku ri hi yena so a ni sure ku ma yi tiva ngoma leyiwani ni yi tiva kahle ngoma leyi a yi ta hi xikombiso ka vana va mina na vana va vanhwanyana ma vona ku ri loko vo tshika va kume vukati swa ha ri swintsongo mara ni ndlela ku ri loko xikwembu xi ni teka ni va ni va siyi na swin'wanyana ku ri loko vo tshika va kume vukati va nga hlomi a vukatini or a mutini hi mhaka ku laha mutini ku na swa kahle ma ni twisisa a va hlomela mbilu ya vona yi lava kona ku ri mani u ri yini loyi a nga hlomela yena swi nga khathaleki u na buruku u na nenge wun'we kumbe njhani swi nga khathaleki a ni ri nga ta dyondzisa vanhu ivi ni nyika example hi mina maswona na nsati wa mina u strong ngopfu u hlaseriwa everyday hi marito mo fana na malama ku ri volo hela vanuna na yisa yena u vone nuna ka mina so a ni n'wi blame na tsaka hi swona maswona that's why a tshamile ka yena ni n'wi lovorile ni va na vana na yena and vana va mina komba ku mani special a hi vatsoniwa va clean ngopfu vana va mina va tlhela va very intelligent ku tlula mina maswona so ku hloma hi mhaka ku laya ka dyiwa ku tleriwa ka big house swi tala ku va swi nga ri kahle makumu ya swona naswona because ku va ku ri pride ku ya hi mina ku hloma mitini ya liya ya ku kuma ku munhu wa chava ku date na munhu wo hambana na yena kumbe hi xivumbeko kumbe xana hi mali mi kuma ku laha va tlelaka RDP ka vona va tlelaka yindlu ya davulo ma twisisa so a nge hlomi lani because laha ku dyiwa 1 2 3 so ni tshama ku byela vana va mina ngoma liya ku ri loko ku ri mbilu ya wena yi lava kona laya u nga twi hi munhu un'wanyani ku ri famba a hloma kwini kwini maswona swona ni khensa ngopfu just ku ri va tele ngopfu vanhu lava lavaka ku teka vasati mara situation ya va alela because va fika va ti-girlfriend ta vo ti-influencewa hi vanhu va le handle ku ri u nga teka hi xiswona lexiya ma twisisa se swi gina swi onhela vanhu ku va gina va nga tekiwangi munhu ta ha vuya na 10 years a hlakarina ku a mi hi cheki ku ri ke ni a mi fanele mi tekanini u lo baleka hi mhaka ya ku byeriwa hi vanhu maswona so leswi ngoma leyi vulaka swona swona ni khensa ngopfu thank you ba mesore wa ka manganyo so kana ikule ngopfu lo la ngena kumbe la huma no loyi yes but me pfukile CMC yes awuze mfukele mjani botame epfukile naye ndabe zithama ke abampfukile ko mjane be manganyo epfukile swinene va ku mani lavo saseka mindla ku na vo TikTok tingoma ta vantikile va tsika swi kona sweswo u fambile mhani luya na lava hi n'wi bifa swi ndli swona sweswo na swi tiva ku hampfume mi lava a bifiwa ri va lava bifiwa i nga ri makhatanya hambi hi mina hambi hi n'wina kwale maybe yini a hi ku mi lava a bifiwa ya hi n'wi bifanyana a tlula na ngoma yin'wenyana a nga ntsika marhaidi musamusere ya se mangani ni serious na ni nga mi hakela hayi nga endli sweswo a hi buleni ka inbox mina nambara ya mina mi ni fonela ma swi tiva ni la ku tiva na hi ni voni mi ku volume 12 ya ta hi November yi ta hi tingani hi ta fa hi veka mali date yo hetelela ka November ma swi tiva ku sho ku ta ku hina se hi ngheni ka team original sweswi ivi lani ku ni chara u hetelela na ha chayi se vanhu vo tala hi va ala ku ni tshika mara ni twi mi ku mi la ku cinca disco na no a ni ni humesaka 2 lembeni mi kuma swa ku i disco hinkwato se nyiko ya mina a yi ni siveli nchumu ku ri ni nga yimbelela music un'wana wa genre yin'wanyana so ni kume producer loyi a kotaka ku chaya music luwa wa like global music mazwona ku nga ri disco liya because disco ya mina loko ni langute ngopfu local jeka kwa local
yona liya ku yi ta huma maybe ya handle nyana handle ka le Mozambique mazwana ya no na mi twisisa a ni ri nyiko leyi fanele yi nga hanyisa ni nga hanyisi yona mazwana se hala ka disco ni ringetini na 12 mara mi nga vileli vhiki loko ri hela na ku xava volume 12 nge se huma ni mi tshembi ngopfu na swi ta mi nge ni disappoint mi tsakisa vanhu hi hleko hi botlhekani nyana futhi sweswi ni twi va vutisa ku sati luya wa ku hi loyi mani wa kahle musi ma nga hi nyika tinambara a swi endliwi sweswo sati wa munhu wa hloniphiwa heyi wa hloniphiwa sati wa munhu a ni ku kumba mi na problem no tlanga loko ni ku fambi a nge fambi a nga hela menjani man loko famba hi nga tsaka hi ansani bula na vona hi pfukini himpela xi nga hlanganeke tintshava mani hayi khensa ku mi vona mi nga vileli siku rin'wana na haxa xipandzamananga ni ta fika le ka mixiyani mi ta ni kuma ni ri kona ya hayi hi swona ku ve madyambu lama njhani mani loyi mpfo mi ri yini kumi njhani mani loyi ana byi lava na ku dlayana bya lavana hi khale ekhale risina no a ku na problem yana ni mahlweni hi swona la mukateko loko mo tshuka mucata ni MC ne swi nge loko mo tshuka mucata ni MC ne swa boha fantastic va ta performa nyana nda cina a ni tshama ni cina vhela fanele sungula ku cina kwala ka na dzirini ka comment chavu serious phela swi swa koho mativana ai swi swa koho okay ku na van'wana va nga nghena hi cancel ndyangu wa hina mo hi twa ku verini hi swona mo hi ringeta ku huma hambi ku humisiwa ku yini ku hi se tshama hi nghena kwala mi nga nghena hi kona mo tlhelela kwala hey tlhela hi swona mangani Phumzile kunjani Phumzile fambeni Phumzile hina awara se ri lani ya okay a hi tirheni leswi a ni tsakeni se ku nghene un'wana n'wansati ingaku tinghoma ta n'wi ti bela ngopfu vavanuna vavasati a ni va twa nga kumbexana swi khumba vona Mathepo Rikhodzo xi ri i lavele hi mina Yes, mpfalwa ya mpfalo ya ku lavele hi mina sa hello bot Trina, but ya va hembe van'wanuna u fana ke ra chiscope mata mkohli ku n'wanuna ni tiyela unakira Giscope, but na n'wina mi sweswo swa tikhati na. hayi bot mina lono ke ra chiscope mi nge ni lavi i ta biha ngo mani vo ku na beda na sweswi se ni ku chiscope futhi hayi ku dlaya vanhu Ya. hayi ku fana na n'wina manje Hosi Mageva mjani wala? i pfukile njhani na moni vheni correcta vanhu a hi Hosi Mageva Man. loko mo ku Hosi Mageva it's like mo ku hosi xikukwana se swi va swi nga ha ri swona Mageva i hosi hi xizulu Mageva Oh. so not Mageva liya ka Mageva ni ku na le ka Mageva Yeah. se indaba ezitha eMageva eKing Tsonga the international man All right, but I n'winyi wa misava kahle don't know umshoweta. xikipa xa n'wina xo basa na ha ti voni kahle comment mara yana ni mahlweni a mi nga swi tivi Ay, but I don't know umshoweta mina na swin'wana swi vulavula. hi le kwihi la mi nga kona Mi vula ndhawu? ya Le Sunnyside. Pitori Yeah. mi tshame kahle loko ni vona so fane ri mi le vo Valdezia ku halaya vo Waterfall mara no problem thank you so much Hey, but sharp. so we love you we
Ai, u byon'wana na koloni ya bed. Thank you, but. Yeah. Hlanganyana rin'wana ra tinsimu leti mi twa ku vanhu va ti rhandza. A ni mi endli mo ti DJ-ela. Ivi kha hi teka van'wana laha. Ni vone xin'wana xin'wana xi ma ve Zande lexi nga ignora ti-call ta me vhiki hinkwaro kha ni lava ku ta xi nyika munhu. Swi ku xa ku fika. Laniwani na King Tsonga wena Zande leyi. King Tsonga i artist leyi nga talented and special. So hi vona hi nga ku burisaneni na vona namuntlha. Ku nga va ta hi risimu ro fana Makhelwani, Fonela Vene, Daka Boy va ri na Mthimbani. Mthimbani hi te hi kombela a nghena, Gagashi hi kombela a nghena, lava hi nga va mexina ka nkarhi loyi u nga hundza hi kombela va nghena. Va tlangeleni rin'wana na teka ti-request ti tele ngopfu. Yeah, baby boy. Baby boy. Hello. Hey boy. Hey boy. Hey boy. Dikhomana pensa. Uditwa. Vavasati mi hlamuseleni kambe reason yo ti rhandza hi vavanuna tinsimu leti ne. Okay. Hey boy. Uditwa baby boy. Anditi. Ndaku mi kuma n'wana mina ni mina ni la. Vaida, watswala Vaida kunjani? Ni vona kunjani ka Chavi? Fikile ni vona jali ra mina ri nga ri ku tswaleni laniwani ta ri teka late futhi. Vulavula na yena. Hayi wona ku xeweta ntlhambi. Okay. Vulavula na kambe. Balexesho. Xi se xa boyfriend ene na xi tiva. Xi vutise ku na mati kwaleni na. Sister. Hi sister xi tirhisa rona ka xi vula munhu wa xona. Yima ni mi byela swin'wana a ni vuli ku am blind. Nte na tirha ka radio hi 2013 a ku sungula Mala FM 101 va yi tiva vanhu ka Malamulele. Mi tshame yana? Miri? Lembe ra ku hela na tsundzuka ku ri. No, sa a hi nga ri kona yena. Mina ni suke ka Mala FM hi 2017 April. So loko hi ri ka Mala FM nongonoko lowu a wu nga ri wa mina a wu ri na a wu ri wa Soli na Majomela. Soli Magamba lava mi va tivaka na Majomela mi hi swaka mapapila. So vete va host kambe yin'wana. Kambe leyi ku hlanta Yesu na mina ni yima na okay muni ku hi ku ya hi mina yi nga nyikiwangi. A ku va sweswiya swa ku hi ku yimbelela swilahla ta kuma va ri kambe. Se ku na kambe yin'wana yi dumini mara ni ta yi hlamusela hi mavito mambirhi ra vukambe tlhela hi hlamusela hi vito ra leri hi tiva ku ri la tikweni hi ku yi huma kwala ka Mdavula kambe leyi veri i Bot Peter. Kambe leyiwani ra vukambe yi tiveka as Mbuyangwana a ni dyondzangi yi na mangangamelo Bot Peter loko yi vulavula.
so but Peter is straight talker I munhu loya wa ku a nga chavi ku byela munhu ntiyiso u ta ku byela ntiyiso hambi ku vavisa tsene ya vuleni so a ku ri na kambe yin'wana aka nongonoko wa Soli na Majomela so loko vanhu kha va fona ni va ta vanhu va chava ku vula ku sweswo misindhawu so ni kha ka bot me tsakisa ngopfu van'wana va ditini u sungula u twa la ka interview mara bot me tsakisa ngopfu man va yi nyika false hope me khoma kahle ni vala ku na CD se nghena kambe mbiyangwana bot Peter ye ku ne ane na mangangamela ne kombela ku vulavula na kambe Soli na Majomela ya no vulavula kambe Mfukile ngonya le confidence ya ku ndo kuthemendela Mfukile mjani mingiseri ne Mfukile kambe khensa swinene se bot Peter se mina ni kombela ku mi byela swin'wana kambe hayi lava swona a ni sure waku nkarhi leswi swa van'wanyana va nga swi vulavula to bot Peter ku ya se ka bani me batha vanhu vele ku mihembelene le ku beni ka taka manta ku kanti sweswo mi vona swin'wana mata mi tsundzuxa xitori xin'wana xi nga tshama xi humelela ka hina vafana lavani nyiko ya vona a nga ri ku yimbelela nyiko ya vafana va ku tsutsuma mata a va ri performeni vo hoxiwa swikotela swin'wanyana na ku hakeriwa mali ndhawu leyi vo hoxiwa swikotela va hoxiwa swa ku tala ngopfu vafana va tsutsuma nyiko ya vona ku tsutsuma u nga ri ku yimbelela because vanhu va nga ku fa hi swikotela u karhi u yimbelela swona maswona fana mina no khoma mic ni twa nga ri vanhu va phakami ni batira tinghoma ni chika ni la ku nyangatsa vanhu kwalani mi ni hleketsana xin'wana xitori hi ta ya mahlweni na nongonoko a ni tivi kambe leyi ni lava ku yi vula va ta swi tsakela leswi kumbe xitori lexi xa vutsakeki ku xi tiviwa hi mina ntsena mara ni ta tenga kwale mahlweni ma vona Mr Post lava va nga barisimu leri a no rhandza ra swa dlaya swilo mi nga ri ku ma kha ri bala Mr Post na boto wa vona ta fana straight ta fana loko mi ti langusa ti fana blind se boto wa Mr Post yi tshame ya kun'wana la ka Thomo ku ri na festival I decide ku no na perform hi mhaka ya ku afana na mfuteni veri va ta nyika 15,000 yo teka 15,000 a mi nga hisava ti-event vo tala va va tivi kambe vo tiva organize se n'wenye yi teka 15,000 ivi hi pela hi nghena a ka ku baleri hi le ka radio boxa jongweni hi le ka radio boxa rhange xisa xin'wana loko vanhu va tsakini xo xi le ku hlayeleleni ku ihloka ya endliwa ya rhandzavulanyana leyiwani yi na vitirayanyana xi heta joxirafo a hi Mr Post va yi dingungweyi va se swin'wana va ri nyiko manganyisa no a hi khesensesilo khale ka khomenda u ri nyiko manganya no wu vuya khale man a ri question thank you sesi man nyiko manganya okay mi xerhelanyana na switori sweswo mo aka ku tekateka vanhu ma tiva na swilo swa kona mi nga fambi mi performa hi nsimu ta vanhu ku ta va na un'wana nga ta swi vona ka na mabyi swi ntlangu ngopfu ka Silwane va hatla va ni fonela ku na rin'wana ri performaka ra ka munhu nga vuli ni hamba ni fonela ya swi bihangu mi ni vuli na mavito ni ri lavayani swi ngopfu nongonoko next hi fambisa sweswo ma swi tiva nongonoko lowu nga na ku tlula lembe na tin'hweti hi ri swin'we hi khoma lembe ra vumbirhi hi April hi ti 21 ta October hi hlangana ka Verbal Engineering Night yi vitaniwa Van a Pitori a Sidipeng Hall tani ri na ntwanano wa ka Maraji na ti-guest ta hina then lava King Tsonga ngoma ya ku fikaku van'wana a na ha swi ta sweswi swa ndlariwe kun'wana gezi ri famba kun'wani so tinsimu ta vo mateteyo mara hi rhandza khota loko swi ku nyangatsa fonela Van boni ka benyana the freestyle dya ngoma leyi
loko ni ku nyangatsa foyinela vene a ni ri na ku borha wo foyinela vene ana hayi koti voice la se ina 5 years ina 5 years i 2017 ne an kan jon'wana kwala ka comment after comment of ngoma leyo 2017 sinungudzuka swi ri wako o te 2019 sinuka wa ku ri te swi ri kumeka tikhompyuta ta vanhu ti ri tshamini kwala ri kumeka ri tshamini ni zama ku taka van'wana ene mo ni zama ku hita ri tlanga ne ra fona vya me hada ka boy taka boy na yona a yi kona ka vunanga bya n'wina USB lewa ya performance so ngoma leyi a ya mina ya mthimbani mara ma swi tiva ku ka Apple Music yi kona ka album ya n'wina yi le ka album ya mthimbani no ka Apple Music ka tingoma ta n'wina yi kona ngoma liya ya taka boy ya mthimbani hi te na yena a nga requesta Gagashi nga ku a nga kona la na yena mara Gagashi munhu u vatira vusiku mthimbani ta va ri studio okay u lo busy na album ne hi ta va na yena siku rin'wana na yena a ri ku pfuneni ka sesi wun'wanyana masango ma hi zama wun'wani okay load shedding ya hi dlaya chavi okay so rin'wana mi dlawa ku hi load shedding taka boy a na yona ene ni sasekini la ka iPhone ya n'wina no a ni ya durhanyana monge ka ta April 2022 performance ya rivenga takarero loko a taka muyingiseri update on Facebook Aye Chavi. Minjani? Epfukela minjani? Epfukile. Vulavule. Ela ku xeweta Mthimbani. Hi ta mi nyika tinambara ta yena na yena hi le ku n'wi laveni mina nambara ya Mthimbani. Mara foni se la foni verisa la hi ta mi nyika. Fambi inga ku va switshweni ku va bayizini. Okay, fantastic. Mthimbani hi te hi ta n'wi hi te hi na Mthimbani hi te Mthimbani hi ta va na yena a request loko a ri ku hi voneni Gagashi a request loko a ri ku hi voneni n'wi mi tiva ku Gagashi na Mthimbani mi nga va fonela ku mi le ku lavekeni le ka next na awara na half se hi la mara hi nga va yimela va ze va fika then hi ta kota ku otwa papa mina Mpfukeni papa minjhani na ikona minjhani awa hi pfukile mara mina hayi man nyiko leyi mi nga na yi kahle man awa na khensa baba kambe ku na liya mungu va sesi na ni ta tirhisa ritlera ra ku ri vatukulu va makula mara swi tisa ku yini kwalaya vatukulu va makula laha hi nga ta ku nyika dyondzo man ku na genge yin'wana ya hala ka hina sa yi sungule ku pfinya timbuti so ende ku na vasesi la xitandini loko munhu a za a pfinya mbuti a va ringete ku tsemakanya nhlananyana man swi nga fiki hala ka xixevo ni xixevo lexi a hi dya xona ende ngopfungopfu kwalaha ka soso kwalaya ma swi vona se loko va jika na makula se swi endla ku vavanuna va xoteriwa then va ya timbutini va malaji ka mapapa va ze va tlenda
ya tirhisa nga ta ku ri a hi yena ni mahlweni mani hi navela ku ri next time mi fikelela a kule swinene mani hawa na khensa swinene ka tingoma ta n'wi ti kahle loko ku tlanga erimovheni hayi i fanele bange na bazi va kahle i twa kahle ku landzeni hayi na khensa papa mi yingisa mi ri kwini papa mina nga ka loko hi seni ku tlanga midawula no kwala ka maswangani la kusuhi ne le ka bode na dzingi ko kwala ya mi yo pfulela hi tarana misama yi kwini antomeni misama antomeni kumbe le ntshaveni na ku heta ku huma a xawara ntseni ta ku hisa misama yi kwini antomeni kumbe le gangeni le la kusuhana na patu kwala kusuhanyana main road loko minte nga ri mi nga hlaneni nantoma n'wana u kahle laha patwini tshama ni faka ni yima kwala ni tisole ngopfu a mi hlangane na yini kwala ku na swilo ni a twa vurhongo hayi la mu hisa ntoma la u kahle no khensa swinene no mi nge si famba a ni hi fa hi teka na ti-question ta vayingiseri laniwani van'wani va la ku ta ku mi tshama na mani i vanhu va xisati lava vutisaka leswi lani ku na mhani ku na n'wana mhani i layi lavo mutswala kumbe mhani ya zingamu lava i mukhegula lavo mutswala i lavo mutswala mukhegula mutweni a hi mhani i mhani mi vulasaka mara n'wina mi tiyimiseli ku hetelela mi teki vangani swilo na van'we mara loko mi ta ku se mi hetini se mi nga famba hi kurhula mi tiyimiseli ku teka vangani so loko a ri kona va vuthiwa mi tsakelaka hi swinila njhani laniwani ko va ku sweswiwani a ndzi za ni jima kahle a ni phela munhu i lava ku hlayisiwa hi mali yi nga swi tivi sweswo se ni ta va ni jimini hayi va ta ni kuma ni kona a swi hluphi hayi lava brasigo ka maswanganyi va ta ni kuma kona van'wana emntwini no ni ze ni lavana na ntombi yin'wana kwala ka maswanganyi ni nge vuli vito hi ku yi domini swi tikomba amarayisisi wa mina genge ya le ntsanani ya ma 76 77 vanhu vakulu genge ya la masiku malawa ku va nxarina mara vanhu vakulu khensa swinene mani a show ya mina a yi kuli mani a ta hi vona yi fikelele kule ko vonisa thank you so much khensa swinene mi hlayisa na mhani mi hlayisa na vanhu ni ta va hlayisa swinene khensa ku va mi titsongahati mi nghena papa mina khensa swinene King Tsonga no swi vula swo tala ya a khensa papa mina a khensa inkomo so na xo xi vulavula before hi teka un'wana vulavula maxaka ma ka hina ngopfungopfu hina va ka ntimeni mani a hi swi koti ku hloniphana ni tivi ku ri why hina xinyajo na ku because munhu u le kule a nga tiviwi u vulavula swin'wana na swin'wana hi swi swi vonaka kwala twa nga ku swi sharp swi teke ku ri wehe va ku endla leswi u endlaka van'wanyana vanhu swa bed number one musa ti-artist n'we vanhu va ka hina ma onha swinene a mi swi koti ku khipa artist ya for nkarhi wo leha ma destroya ma lolohisa se nkarhi wun'wana ma hleketa ku tshika music ma lolohisa sweswiwani na papa lavakulu va kombaka support ya King Tsonga so a ni tivi ku mi expect ku mi fanele mi vo genge yi support King Tsonga ntsena na mazwa music wa mina wu rhuketile so a hi respectini ma nga comment swin'wana na swin'wana nga pfumeli pride ya wena yi ku phusha ku rhuketela vanhu u karhi u nga va tivi swi chela mabadi lama na wena nga ta nga swi tivi swa ku why i xanisiwa ku ri ke u lo swi vanga u nga swi tivi ku u vanga yini so a hi respectaneni vafo hi le hi vatswatsi mani moni swi vula so hi vatswatsi u ze u kota ku xava data na foni hi vatswatsi mani a hi hloniphaneni inkomu fantastic mi hleketsa risimu rin'wana ra ku mihloti ya mutswari a yi voniwi swa yini swi vangela mabadi exactly ya so hi nga fiki kwalano mfana wa mina ku njhani mfo ni pfukeni minjhani na
I'm okay. Mina loko na ringana wena September u ta nsani swi ta ka va xaveleni swa Christmas va tlhela va swi humesa va ku nge swi mbali. So yini la. Va nga va ku humeseleni swa wena boy. Va nga va ku humeseleni swa wena. Na minkarhi ya so September loko ze ku nghena tin'hweti leti to hetsela hi BER. A hi ta ku se pahla hina ikona. Va nga va ku nyikini ya wena. Ani xihlangi ni producer le studio na kwala no vona likandza lindzini. No, vu producer hi malembe he mzala ka. Ni vula ile ya pahla. Wa producer ku na Sean n'wana Solomon ka mi producer. Xina hambi xina 7 years we. Xina 5. 5. Imagine. Sem producer hi malembe mfana wa mina. Va ku xaveleni na and no va nga ku xavelangi hi ta ku donetela ivi hi ta kota ku bula. A va ni xavelangi ku animbali. Okay, fantastic. Bulana King Tsonga produce. Minjani King Tsonga? Yoko minjani na? Ni pfukini. Mi producer lo swa njhani mi ta hi chayela. Ni mu rapper ni nghena ra vumbirhi ka show leyi. Yeah. Alright. Ni rapper tinghoma ta message swinene. Ama ha ri producer se mi rapper. Se Ani ite yo producer wa ingana. Se sweswani yi Show me hello. Hello, dia sena mi. Ay bole. Am ku yini? Ay ku ama ha ri producer se mi rapper no. Ni hinkwaswo a no zama ku komisa la ku ni producer. Ni producer la tlhelo na rap ku no ti producer enexe. That's why hinkwaswo no tindlela se ni hinkwaswo. It's like ngoma leya hina hi wela hinkwako hi kona Shama Jose. Shama Jose. Yeah, no hinkwako. Kula mi ti tiva ku ri mi le kwini na mi nga ti hangalasi mi ta gina mi ti lahlekele n'wini. Mi kuma ku ma yimbelela hala ma perform hala ma cina hala ma producer ma swi vona swi a swi kahle. Ko va ku no va na vuswikoti byo producer mara mi ni stika ko yimbelela cause a ni rhangeni va xiyimbeleri before producer. Swa producer swi lova ku hi mhaka mintlhontlho ya ku tongeriwa hi lava nga na studio so a swo boheka ku ni ti kuma ni ri producer. No, it makes sense boy. Continue. U yi khomeleni. A ni la ku vutisa King Tsonga ku ta ku loko munhu o twa a tsakela ku tihlanganisa na vona hi sayiti ra music e.g. ku va feature eka nghoma. I ti hlanganisa na vona njhani? Va na manager kumbe u ti hlanganisa na vona street kahle? Ya kusukela hi sungurile ne. Hi ko mi twa question yin'wana ya fambelana swa music. Yes, na manager. Manager wa mina i Hebron Ngoveni. Se mara hi n'wi vitana Ntlhontlho u na security company la Giyani ya Ntlhontlho. Mi ya trainer security. Mi nga ri na xikoropo. Mi ya trainer security ka Ntlhontlho. Ku endla music yin'wana ba a hi tirheni. Ni tala ku byela vanhu ku a hi tirheni. As long u kota ku yimbelela a na problem. Mara u nga tivi u karhi u yimbelela ku fana na artist tin'wana ni sure wa tiva tin'wana ta ku loko ti yimbelela ti siya nghoma u la ta yimbelela na mina se swi ta ni yisa hansi hi ndlela yin'wana ya matimba ngopfu. Ya na mi twisisa hi sayiti rero mina ti themba a ni siyi nghoma ni yimbela swa message a ni rhuketeli a ni bifi munhu. Mara swa tirheliwa ku fika nyana laha ni nga koho nyana. A swo va sweswo swa ku ni ta hangalasa ngopfu na mina mara sweswi yi nga requesta ni inbox ka Facebook ni mbale xikipa xexi ka King Tsonga. Okay ni ta mi inbox. Swa ndle ku ri na un'wanyana munhu wa King Tsonga vhele va tele se hi tele ngopfu. Ya swa twisiseka. Xivutiso xo hetelela lexi ni lavaka ku xi vutisa i ku hi yihi mintlhontlho leyi mi nga hlangana na yona ka music ku fika la ni twe loko na ha ku joyina laha mi kha mi ku se a mihleketi no tshika music i ncini lexi a xi endla ku mi va na miehleketo ya ku ma tshika loko ku ri ku mi xi vurini a ni ta kombela mi xi repeat since a ni ba hi network. A ni nga swi vulangi a ni ngo tshika hi mhaka ku ni lo helela kumbe ni chavisa hi wun'wanyana a ni tshika hi mhaka ku la ku save ndzhuti ma twisisa. Yeah. Laha ni humaka kona ku na vanhu vo tala ngopfu va ku va yimela album yi huma then va langa ku track 1 i vula swimanimani, track 2 a vula manimani, track 3 yi vula manimani va vona se
romance ya nandziha kahle romance yi nandziha kuma swo enda hi yona swi ni vangela rizondanyana ka vanhu u kuma ku a ni endlangi nchumu xa ku hi zondana mara hi mhaka maviriviri swi fika swi destroya vumunhu bya mina ku loko se a twa maybe un'wana King Tsonga huma ka mixana wa se a ni vula hi mavito ku fanele sweswi ni nga mutsoniwa then a ni vula hi mavito lama ya lavaku ma vona so sorry ku tirhisa rito ra mutsoniwa ni special ni mutsoniwa ni swi vula ku ho sungula se mara a ni munhu wa ntima nga voni ku ni special u vona ku ni mutsoniwa so mara munhu la nga na native sense ne enhlokweni ya yena loko na uta mina u vona genius u vona legend u vona history ya kahle ngopfu ka mina no va ni fambini cause hi ta famba la misaveni hi nge hanyi forever so va koho vanhu lava vonaku swa kahle loko va ni langutini hambiloko swi nga ze swi endleka hi lava CMC va vona leswinene ka mina so na van'wani kwala va vona swa kahle ngopfu leswi hataka na leswi ni nga ku swi endleni swa kahle mara loko munhu a nga lavi ku swi vona it's fine va tshama a langute swa bad ntsena ma vona swi fana loko wu ta ka hina va ku ka hina ha lova loko u ta xin'wana xi ku chova navusiku ku vuya mihleketelaka kambe va te va lowa muti lowu a ni twisisi se na wo byeriwa swa rhongo hi King Tsonga leswi swi nga ta ngerengera se loko u hanya na mina u ta va u expect swa rhongo ya na mi twisisa na ku swi tano ka music loko munhu o yingisela nghoma xikombiso munhu a ha ku hambana na girlfriend ivi a ya ba nghoma loko munhu a yingisela nghoma liya swi khe swo kotlanisa mi kuma ku yi rekhodiwa a ha ri na girlfriend vanhu va ya ku swi linkini ku ha ku vuriwa swimanimani hi mhaka ya ku yini va gina va nga ha swi languti vanhu wo no manyana topic ni Abraham u vulavule swona ngopfu ku na nghoma leya ya Khulukhumani Khulukhumani ku ri girlfriend ya Senzomeyulu a nga hi siya misaveni hi nkarhi wa koho a va ri boyfriend na girlfriend or husband and wife, I'm not sure about that. U yimbelele risimu wa ku asini loko a wo nyikiwa chance yo endla judgment we hi track leya ya ku a hi mina ni nga dlaya n'wana wa n'wina yi nga yimbeleliwa hi Khulukhumani a wu ta swi teka ku ene risimu leri u ri endle before ne ya i endle before we loko u ri twa a wu ta ri judgisa ku yini ene vanhu va heteleli va hleketeleli ku a ni ta swi jaja ku swi lo kotlanisa ku ri mali ya n'weti cause a ni swi possible ku loko i ri artist sometimes u kuma collab e.g. mi kuma ku ni na vatswari mara ni kuma collab ka nghoma leyi yi vulavulaka hi ku loveriwa ka vatswari even feature wa ni yimbelela vatswari va mi va lova vanhu va ta ku he a swi tiva yini ku ve ku va collab van'wani va ri next tshika collab Khulukhumani a ku ri risimu ra yena ri one a hi mina ni nga dlaya n'wana wa n'wina then later ku ya twala ku Senzomewa u lovini van'wani va hleketelela ku Khelu wa swi tiva tshika collab u ri yini we I'm not saying yena tshikileni ti judge sweswo wena u ta ku yini we mani ta ku loko a ba risimu leriya na loko ku ri ku hi yena risimu leri a ri prove ku hi yena hi ku loko ku ri ku a ku ri emi yo dlaya loko a ku ri emi yo dlaya hamba ku nga ri na risimu loko ku ri ku apelani ku dlaya a ku ta va ku ri yena loko ku ri ku hi yena so risimu a ri sapoti mhaka ya ku hi yena kumbe a hi yena hi ku a nga ta ba risimu a tivisa leswi nga ta humelela swo fana leswi swa ku dlaya a hi swilo leswi munhu a nga swi yimbelelaka kha a lo swi pulana ku ni ya dlaya munhu a swi possible ngopfu loko munhu a teka kahle alright producer ni nga ku yini ku ta yi bula a handle nyana hi continue no problem mini inbox ya producer alright ni ta mi inbox u hlayiseke boy ne leswi a swin'wana u nga sala u swi hlamula alright a wu make sense u nga ha vulavuli ti-facts alright ni ta hlayiseka ni kombela ku siya marito yo hetelela siya Brahmin hi Friday ni humesa single track leyi nga titliwa ku mali hi mina Alco the Composer SA yi ta kumeka ka the digital store hinkwato
Okay, thank you. So so producer a ni swi tivi ku humiwa njhani va nga ni humesa wo sungula nghena no sungula na ro sungula mloni bye nteka wini la vaidanga ku yini ana a vutsiwa hi mati nkarhi luwa ma n'wi tsundzuka luwa nga vutsiwa hi mati mako mati luya nga ku nga ni nghena mfomo ni n'wi tiva ku a n'wi vutisa hi mati ni khansela na ka Mixiyani manala ka Gowela ni vona Sesir Jaina ni vona Rich Govela ka Mixiyani ni vona Moses Mbawula hawa na cancer cancer ku va mi karhi mi hi follow vanhu va hala kaya record vuwa Rose mani se ko hi kulini man nongonoko se ukulu se swi swa mati vana mana mina hahani kunjani ka Chavi hi fikile minjhani xewetana na Nqambi kwalana minjhani hi ku mu humeleli hi kona minjhani man hi pfukile a ndzi tshama ni nghena ka next yo i matimu mo wacha kunene no swi wacha kunene mara namuntlha ni ve na laki ni nghenile swi swa koho mati vana ene na foni yo lombiwa ya mina ni hina hi tirhisa timobisele swi khathaleki hayi tsana mi nghena a ni karhi ni yingisela na Nqambi ni rhandza marito ya vona ya kahle njhani ya aka I wish na van'wani lava ha navelaka ku yimbelela va nga dyondza swimbirhi swinharhu ka voho i marito ma kahle swinene no ka ni yo swi kumanyana xikarhi swo swa ti-load shedding ro vuyanyana gezi a khale ni hina hi hanye hi humini ka a hi hanya hi kambe ku ni twini leswiya swa COVID hi ti-level sweswi se hi hanya hi ti-stage se hina loko ku ri ku veri ha fasta hala Polokwane ka fastiwa ku ha gezi ku ha mati hinkwaswo ku hava se ni swi kumenyana xihenhla nyana a ni ye ni ya ka mati ya kiwa na kwala dorobeni mati se ni misanyana tinsimu ta vona mara a sweswi ni tirhaka xani ma tshemba kumbe xana hi ta tlumbana to siku rin'wana se hayi a va yi mahlweni va kurisa ririmi ra Xitsonga tanihi ku hi le ka n'hweti leyi hi tlangelaka ndzhaka ya hina swa tsakisa swinene hi karhi hi kongoma ka siku leriya kulukumba ra heritage swa tsakisa leswi loko hi vona ku tumbuluka tinqambi tintshwa swi kahle ngopfu kutani sweswo chavi mi tumbuluxa vanhu wa n'wina mi ngo ka mi nga swi voni mi nkulu wa munhu Chavi mi tumbuluxa vanhu vo tala hi tiva vanhu vo tala lava endlaka swilo swo hambanahambana evuton'wini kwala ka nongonoko wa n'wina khomisani sweswo ni humesela khensa swinene mi nge se famba i mani kambe va mi hlamula mi no khensa loko ni vona n'wina laha ni vheta ni swi twisaka a hi le ku huheni ni kombela kambe va mi hlamula ni ta swi screen recorder leswi ni swi faka ka WhatsApp ya mina mundzuku hi laha na me ni ta ku khensa ka CMC va hi hlanganisa na vanhu lava le henhla swinene na yena ho hlamala loko se hi kotlana na n'wina kwala ni believe ka mi nga ri ku mara ntlambi leyi ku nga khalenyana yi ri kona na ba na bayana swinene ni tlula vo tala lava va nga henhla ka mina mara ni va tlula ni ri le a mi ti chayeli ngoma hayi ni kombela ku yi chaya khale man mi nga ti chayeli ni nga mi chayela hayi ni nga sale ni duma loko se ni ri hi bakiti ni la ku duma ka ha ri hana mi twa swilo leswi swi yimbelaka hayi aim ya mina i ku ri swi fikela vanhu swi va hanyisa ni yimbela swi va hanyisa na aka mindyangu na aka mi yimbelela genre yini va gospel or yini or a hi gospel yo va unique yi fana na mina genre liya yi unique genre ya kona yi unique
mara van'wani va ri i disco mara ni twa nga ri a hi disco hi ku ya hi mina. n'winyi mi twa yi ri yini? Yi na electronyana ya house nyana so a hi disco liya ya disco. Yi na combination nyana ya house. Mara yi fika yi va slow because ya tshinya yi fika. Yi deep house nyana. Yi fana na mina special ni munhu loyi a nga beburiwa a hambane na n'wina a ni fani na n'wina vanhu vo tala si ni special hi meloyi. Hayi na swi twisisa boti. Ene swi kahle. Mara a ni need help loko swi ta ka physically. Na ti hanyisa ni ri and ni rhandza ku va mi nga ti loko hi vuya aka swa serious ni rhandza ku va mi nga ti tweli vusiwana mi tlula va ku tala vo tala lava mi kumaku ku hi able ka swo tala a hi swi koti ku swi fikelela leswi van'wani lava va nga riki able ku fana na hina so mina nyiko ene yisani mahlweni mi humelerisa nyiko ya n'wina leyi Xikwembu yi nga mi nyika yona mi ta kota ku va mi pfuna na van'wanyani evuton'wini ku ri loko va ri na tinyiko to karhi va nga chavi ku vanhu va ta va jaja. Va nga tumbeli na tona vanhu va tshama kha va vulavula munhu hambi a tshameni va vulavula na hambi sweswi a ni meya mi swi tivi ku ni tshama kwini mara wa twa va ku ve ni tlele dyeyini madyambu ya lama va nga ni vonangi so ni rhandza courage leyi mi nga na yona ya ku ka mi nga lavi ku hanya hi ku titwela vusiwana ku ri me a ni fani na van'wana. I like the word leri mi vulaka ku ri you are so special and indeed you are so special and khensani Xikwembu ku va na vatswari van'we as vatswari van'wani va na ti-options to hambana mi ta hleketa minkarhi yaleyo nkarhi wun'wani maybe mi nga velekiwa hi yona kumbe mi nge va tele hi mihleketo yo hayi a swi laveki la mutini leswi fihlafihliwa kumbe sweswiya swin'wana swo biha a swi endliwa so n'we khensani tintswalo ku vatswari van'we va mi kurisini ku fikela la namuntlha mi kotaka ku va mi ya amahlweni mi humela erivaleni mi voniwa hi tiko hinkwaro i vanhu vo talava ngopfu lava va landzelelaka nongonoko lowu wa chavi so yanani mahlweni buti wa mina Xikwembu a xi mi endli hi tintswalo mi ta kota ku va mi pfuna van'wanyani na ku ri loko hi languta ka timhaka ta vutsoniwa ni kombela ku vula leswi vutsoniwa bya humelela hi tindlela to hambana mi nga kuma na chavi yaloyi mi nga kusuhi na yehe siku rin'wana a ni ku naveleli chavi ku swi humelela no kombisa a hi xikombiso lexi hanyaka siku rin'wana u hlangana na nghozi u nga ha koti ku famba kumbe u hlangana na nghozi yo karhi matihlo ma wena ma nga ha voni madilazi ma lama mbalaku hi ku bomba se nga ha mbali hi ku bomba se u kuma ku se hi na vutsoniwa na wena so a na swi vona ku o bomba chavi leswi hi ku wa pfa hi vona hina loko hi hlangana na hi a nga ri na wona se lava ku kombisa tshamile mi xeweta mi nga ni tekeli enhlokweni siku rin'wanyani a Rotterdam ku ri na Makhuvele day ni khale vutomi wa ka mani xivongo wa ka Makhuvele Makhuvele wa ka Makhuvele ene va famba munduku va ka hina chavi va ya Mozambique ka Xokwe va Makhuvele va Xivambu va Micetweni mundzuku ve le rendzweni ra ku ya Mozambique ni khomeleni n'wana mhani a ni munhu wa ku ka ni nga xeweti vanhu vutisani chavi wa ni tiva swi endleka ko va na swin'wana swi nga ni occupy ya miehleketo a no vatsongo hamba mo va nkulu hambi mo va ntsongo wa ku tsan'wa vanhu van'wanyani boti wa mina hayi chavi yanani mahlweni na ntirho lowu saseka mi wu endlaka swi na nkoka leswi wu swi endlaka no ntirho lowuwani thank you so much ntirho lowuwani lexi nga ta endla ku hi ya mahlweni man Rose i ku va ku ngheni vanhu vo fana na n'wina loko hi twa ingaku no maybe a hi fa hi tshika loko hi vo vanhu vo fana na n'we va nghena tisa matimba tisa matimba makulu ku okay swi ri hi le ku endleni swona and from the depths of my heart I really appreciate ku va mi tinyiki nkarhi mina swi ta ku ma wacha mara namuntlha hi ku mi ngheneni yo mi nge swi twisisi a ni swi twa ngatini ku na hulela ku na mgwena madlophe muti ya mona hi swona mgwena and n'wana n'we hambi mi nga ri guest hi mi byela ha tinyungubyisa hi n'wina ha tinyungubyisa hi ririmi ra n'wina loko mi vulavula ka xiyanimoya hambiloko mi nga ha twali masiku hinkwawo mi twala loko ri na swa special
a tinyungubyisa hi vurhangeri bya n'wina mi ndla swona n'wina fana mntuku ndzi nga tshuka va ni twa ni vulavula hi na Gauteng take over ani committee crime loko kwala ka next ni hijacker ni vhe ni vula ku hi ta va hi ri Gauteng kusukela hi Ravuntlhanu hi ta va hi haxa laha a Soshanguve a Magoveni shopping center laha ku nga ta haxa nongonoko wa swa risima na Dzumba na mina ivi hi mugqivela hi ya Bramfisher leyi a tsalananga hi ya Makhwayeni loko hi suka Makhwayeni amadyambu hi ya Akara Lodge hi ya aka Battle of the DJs hi ta va hi cincini swibelani se hi mbala swa ku fita ku swona ivi na madyambu hi Sunday hi ya aku Katekeni ampfuxelelweni hi ya ku pfuxelelekeni so ku hela loko ka vhiki chavi hi ta va hi ri ku hala Gauteng no ka hi nga tin'wani vanhu va ku tshama mi ri hala na hala mara hi hopa ku tlumbana na n'wina twana ni mi byela ne ni lava ku swi vula kwala moyeni hi Sunday Akara Lodge ni laveleni xiloto na mucato wun'wana wa ndhuma ni nge u boxiko wa vo mani ku a mi ba va lava swi tiveka na mucato wun'wana wa ndhuma twanani kasi Sunday pfuxelelweni ni lava ku vulavula hi le pfuxelelweni i tata kerekeni a Orchard ni tata kerekeni hi ku na mucato wa ndhuma hi Sunday a Pitori loko na heta ku fambisa mucato lowu ya wa ndhuma ni tata a pfuxelelweni hi namadyambu okay ene lexi ni xi rhandzaka hi wena loko i catisa vanhu ve ri a va hambani a swi humeleli swilo swo va hambana ya ve ri a va hambani hayi leswi na mina swi tivisaka swona a swi humeleli hi swona that's why na loko ni ndlela n'wana phati na loko ni fambisa phati ya n'wana a nge mi phazamisi a ni vula ku lava nga hunguka vana nandzu mara n'wima swi tiva mi mani xi vitana xi kona xi ta ku hayi xi ku xeweta nyana a xita eighteen or 21 lexi tako xa ha ri na 19 kasi mina xi fambisele mangani 15 we u xi fambisele 15 ko va ku na xo xikula swi tikomba ku xi dya kahle emudyagani kaze mi ku a xi ri na 21 ka xi vona yimani xi landza kwala xi nga kona xa ala xa okay ladies and gentlemen n'wana loyi a nghenaka ni n'wi fambiseli phati ya 15 a yi ri kulungulu ku za nto ya 21 a ku ri diphati a xa nyuma hi ni le phatini ya xikoka xi nyuma hawa hi swona chavi ni humesa swi tivi ku hi humesa ku yini ni sweswi ni nga hlaya ni humesa no i swo swa kahle hi ta kota ku mi khensa hi khensa nkarhi wa n'wina mani hi khensa swinene u sa hi mihlayisi mi katekisi yi mi promote inkomu mi hlayisekani let's see what's next a ku ri Man Rose lava Man Rose Chavalala i mani va ka Makhuvele vona hi ku tsariwa Trevor hi loyiwani kulukumba loyi u cina ti-Friday to tala hi posta video ya yena hi ku se weekend yi fikile ka ni cina swin'wana na energy hinkwayo manesa kasi hi fela kombela ku hlamula hi bron ngwavele hi machine ne management ni vona yi ba vuntswaka la comment section swi swa koho mativana loko ku ngheni vo Man Rose so nongonoko hi nga wu swi confirma ku fambe kahle nga swi confirma ku fambe kahle na misava vita ra xijapani ni kota ku n'wi twisa ni follow hi ta n'wi teka Mark Trevor ku njhani bot hi pfukile minjhani bot chavi a na xipikaranya na u cinela before vulavula nakambe movha yi le handle okay yona handle Ibrahim no kombela no hala ka hina ku na swipuku se a ni na chava n'wana mali se lero u tshika movha u hanya na swipuku wo ri safe loko wona u nga ri na problem mina ni yi ngheni as long na mpundzu rixa ni khandziya ni famba mina chava okay but okay hi ku twi vulavula nakambe n'wana mani mi pfukini mhlanga wethu hulela malangalanga mandlophe hi pfukile njhani u nga fambi ni nge se vuyi hi pfukile ni Makhuvele na mina okay khensa ku mi tiva ma swi twa Marco na mina ni le ku mi tweni ya ni ku ni Makhuvele na mina hulela ni khensa ku va mi kume nkarhi wa ku va mi hlangana na vanhu na vaseketeri va n'wina ku na vanhu vo tala lava mi rhandzaka swinene va lavaka ku mi vona aka media platform
so hi khensa ku va chavi va next va mi tekele enhlokweni ku va mi tisa lawani swa hi kurisa na hina vagwena swa kala swinene ni khensa na manejara Hebron i munghana wa mina loko va karhi va tirha hi matimba va kurisa xivongo xa ka Makhuvele swa ni tsakile mu n'wi byela ku ka masokisi misava mu n'wi byela ku ka masokisi ta ku holova swi na 4 hours a tshame swin'we wala ofisini mu n'wi byela ku tlakusa masokisi a karhi hi vulavula hi n'wina futhi hayi swi ta lunga a hi phusheni swinene hina hi ta mi sapota vulavula na manejara hi tirhela kusuhi le kule na le kule so a va hi tshineleli manejara hi vona ku hi tirhisa ku yini hi phusha music wa n'wina wu ya mahlweni ya mi tsakisa ku mi close ngopfu na yena mi n'wi khuza swinene wa khekhelesa ende na swin'wana swi lava mi ni tshinelela hala ofisini ya mfumo ni tirhaka hi swona swi khumbaka na n'wina a swo twerisa ngopfu vusiwana a ni la ku twerisa vusiwana be a mi tweli vusiwana hi la ku tirha wa la ku tirha aka career ya kwala ka music wa la ku tirha okay a ku na problem bo chavi kutwa mi khensa swinene se mi hlayisa na katekani xikwembu xi mi katekisa nongonoko wa n'wina wu yi mahlweni wu kula hi ta va na n'wina siku rin'wana kwala inkomu tada no humeseni let's see who's next man Rose va nghene ya vona Rose Chavalala swa chenya ha tata ku va cancer va endle hi tintswalo va Grace Nongonoko she was highlight of the night okay tsakisa lo mkota no mess thank you so much swa yena yeah nhlava telefoni ze yi sela ku buluka ne hi le kusuhi na ku famba mannes veri va humble King Tsonga ma va ta mannes ni va tango mannes ni va xeweta na le holobye okay yeah mannes van'wana hi fanele ku hi va thola va promote music wa n'wina va na influence hi kulukumba not followers ta vona ti tele ngopfu a va celebrate 340,000 I think few days ago ni le kule ngopfu swa ndla ni fane nga fikangi I can some mannes let's check another one hey the cost tele man the cost tele ku va ka ha ri mhaka ya ku mi fane mi driver mi ya kule so hi ta boheka ku hi fika makumu mara I'm happy ku ni kota ku fika hambi swa ni bohi 8 minutes swisanambi swi swa humelela ya swa humelela le tekeni ka van'wana mara fanele vhene hi famba hi nga ri tlangangi swirhongo hi endla njhani a mi na smartphone n'wini kwalano me va ni tekele foni foni leyi ni vhene tirhisaka hi nga ri tlangi ni nge lunghi nchana ku yi humesa hala ka USB leyi ku hava la mu la ka ri kona la ka PC n'wina no la na ri kona ku vhene ri nge huma ri kona I know ku ri kona I think I'm fane hotspot phone leyiwani yi nga yi khoma okay ladies and gentlemen se hi le kusuhi no fika mako n'we mi nghena ku nghenani mi ni lava ku va kha ni cheka ku hi nga tlanga njhani risimu ra fonela vhene because it's very wrong artist yi ta risimu leri hi ri tiva ku hi nga ri tlangi hi swi wrong un'wana ri tlanga dakaboy no na dakaboy hi ta ri download once u kuma rin'we hi kume 32 leswi swa ku loko u kuma x u kume na y lava va joyina la ai fambeni promise khosa u rini hi ta va heleketa chaveni nkarhi a hi munhu hayi hi la ku muka hi endla njhani kumbe mi ni xave data ya MTN ke ku ni fane hotspot hi leri ivi hi tlanga foni hambi yi nga talangi ntsena ni download that sim ta yi 2 hi mani munghana nambara ya mina ma va fa wa xave n'we airtime not mina mi tirhisa MTN airtime mina yona a vonani ka hambi mo chela la hambi mo chela 30 rand hambi mo chela 30 rand no ndlela ku download that sim letiya mi nga zi mi chela u tala hi ku ni fane to hotspot ene ku ni to hotspot ni fane huma ka xo 07355 8850 tinambara ta artist na to ta sala before ta menta tsusa ya kwalano ka mo shash data ni xona kota ku download that sim leta ti two ni tlanga hi phone leyiwani fonela vhene na dakaboy i sim tin'wana n'we mi nga va tivi ku na
mi nga ta va rhanda hi mhaka to 32 ntsena fonela vhene no kombela kwalani 30 rand ntsena ni ta hambi va I think na 20 rand nga no ndlela loko ri na Tsena ni kota ku nghena ka YouTube. tsena ni kota ku nghena na YouTube nga endla yes Kwa so mara loko ha endlisa leswi a ni tinsimu loko ti ya nghena hi to va kha hi pfala hi swilo leswi mi navelaka ku swi vula King Tsonga and Mengo loko ni kuma platform yo vulavula na vanhu ni la ku va byela leswi and hi leyi platform kona vulavula na vona leswi mi twa ku onge swi le mbilwini ya n'wina a mi kumi chance yo byela vanhu ene mi navela ku swi vula swilo leswi ni nga ta swi siya kumbe leswi ni lavaka vanhu va tshama na swona swi va swi vule hi mina nomo wa mina hi leswi tinsimu ta mina a ti kongomisiwangi ka munhu hi leswi ni lavaka ku byela vanhu hi xitalo mi kuma ku chance ni yi kumi most vanhu loko hi hlangana na vona va ri mi vona ku ya mi ya hi tlamba va chana ku vulavula va ku hi ta va tlamba vanhu so tinsimu ta mina loko ni karhi ni endla it's not like ni va ni swi vone somewhere a time la a ni swi koti ku vona vanhu va kha va holova ni tsutsuma na endla nghoma hi nkarhi wolowo music wa mina a wu tihi ku va ni vone swilo wu ta hi loko ku vumbeka xivumbeko emihleketweni ya mina hi ku twa beat yo karhi yi karhi yi tlanga so na n'wina mi nge ni ngeka makhelwani no ni endlela n'wina na makhelwani wa n'wina a ni endleli mina me loko ku ri na holova na makhelwani a yi nge se swi ya ngomeni hi ta holova kwalaha ka mixiyani ni tshamaka kona swi helela kwalaha ni le ka Facebook ni nge post mazwana so moya luwana a ni ta ku kumbexana hi nga wu hunguta swi ku wu nge fi mara hi wu hunguta yana luwaka loko mi vona mina mi ku hi loyi luwa wo tlamba vanhu or wo tlamba makhelwani mazwana se ni vona na swin'wana swa ku va sungule ku makela swilo hi CMC ku King Tsonga ri ile ku ndleka nghoma la ku tlamba girlfriend ya khale ile kwini i swilo swin'wana swa ku dasani ku vanhu a hi kuleni machangani ma ka hina a hi ringeteni ku vupfa hi kula hi vupfa munhu a nge beriwi mhala ku namuntlha se u kurile ni tshika leswi swi hanyaka swa ka swi nga hangi hi kona maswona hi nga holovisi vanhu loko dyambu ri xini hi holovisa n'hweti fence ta hina mi nga yi holovisi a se believe ni xoku loko ri xibamu hi lexi xa volovholo xi bele atindleveni va ka Xivulani a hi hlanganeni va ri le kwini na ni rivele mara yi kona post ka Xivulani 24 va le Mbawula na n'wina ni le kuteni hi 24 va le Holobye hi swin'we hi 24 na n'wana wun'wana mi nga chavi ku yi rhamba hi King Tsonga wa kona because mi rhamba vanhu va rhongo hi xitalo va mi dyela timali ku va ku nga ri vona va King Tsonga hi mina King Tsonga ni ri one mina ni le Bushbuckridge hi ti 24 ni le Pretoria hi ti 25 so hi ta hlangana kona hi le Tlamashi Bushbuckridge laha ni nga kona mina MC a ni bi tinghoma King Tsonga foni ya mina leyi a ni ku va hoxa ka yo hi ti-Minsin a ni swi swi ya nghena wa swi ngheni mara ya a wu va yimbelela kunene mara hi khense ku va hi ve na n'wina ni mi navelela mikateko ni mi navelela ku next year aka Xma Tsonga Music Award le ka Munghana Lonene mi nominate-iwa ni khoma number 1 ya mi tlhemuyina mara loko ngoma nominate-iwa mi ta wina so thank you so much ku va mi tinda mi cancelana le kaya mi nga valela hi tinsimu leti a ti 2 na mina ni tshemba na nga kota ku nghena Gagasha a nga kota ku nghena ya no sungula kombe vanhu ni bamba ni ta vutisa mundzuku ku swi tsandzeke swa endleka va ri busy na mina ni rhandza ku khensa ku va mi ni hostini swa kala ku na ma-thousand ya vanhu va swi lavaka ku hostiwa la a no va na nkoka ngopfu mara ku va like ri chike kahle ka mina namuntlha na khensa a no va lonene mara ni rhandza ku khensa amukela mani mi pfukile hi pfukile minjhani hi pfukile buti King Tsonga hi mi langutini tinsimu ta n'wina ti khoma kahle ni huma ka Makhuva mara sweswi ni la Rosebank wa yi le ka Makhuva mi ku ni yiva tibasikiri a ni swi tivi ni va ni nga ri kona mi nga ma vo tshama se wa n'we kumbe wa yi tivanyana Foster ma ni swi tivi mi kahle ni nga yiva basikiri a ni sure ku mi yivile ni swi tivekile no hi khensa ku va mi joyinini ha khensa swinene hi khensini mara ni rhandza n'wamfene mativa
ingoma ya wala ka n'wina vhele ka makulu ni rhandza ngopfu hawa khensa swinene hi swona cancel mana mina ne hi swona malume inko siyante nambara ta n'wina King Tsonga for lava nga ta lava ku vulavula na n'wina lava nga ta lava ku moxela time liyani va nga ha hoxi because for ni temeni swa ndayitsi ni kombela ku mexina seswin'wana a hundza kwala henhla loyi moyra mata sesiwini moyra ni tshama ni yimbela na wile kwini kaye hi wa ka minengelisi under to giyani ku vula ka portrait hi lo yimbela u te n'wana loyi a hi wa yena ku ve n'wana loyi i wa yena se tingenti ta hlupha tidonki leti ni vona a hi joyini na yena ha khensa hi ya mana splay kwala aka under to giyani na rivala vito leri lava humaka phone number ya mina hi leyi 078 077 2672 kombe ku yi tsala mi te 078 yeah 077 077 2672 2672 mi nga ni fonele mi kombela tinghoma tanihi ma vona vona byo ku fona xikarhi ka vusiku byi lava tinghoma mi nga foni mi kombela tinghoma mara ku ni pfuxela swibehanga na ku ni nyika tigigi mi ta ni nyika mali hi lava yona mali yaleyo n'wina mi hi nyika yona se laha ku na nghoma ni rhandza ku khensa Mthimbani u ni tekela enhlokweni swinene a ni tshama ni fixera hi ntlambi ya le henhla na ku ze ni hemba mara Mthimbani ni fika ni teka enhlokweni a ni susa ka disco ni hoxa ka hip hop ya yena so fike hi endla nghoma swin'we ende loko ni cheka album ya yena hi tirhayiti ka YouTube liya nga na mina hi yona yi fambaka mahlweni hi ti-viewers so na khensa vaseketeri so milela wena wa ntolovela xiambalo wena wa mpatelo hayi wena wa ntolovela u tiendla munhu ku ve munhu hi mina vanhu vo tala mbuso a ni hleketeli ku ve munhu hi mina u tiendla munhu ku ve munhu hi mina ku ve munhu hi mina loko u ri na nkingha mina wa ni byele u famba u ni vulavula ejongeni loko ni ri na nkingha mina a ni tele ni ku tena nayi makhelwani mintirho ya tivulavula u tiendla munhu ku ve munhu hi mina ku ve munhu hi mina u tiendla munhu ku ve munhu hi mina ku ve munhu hi mina mintirho ya tivulavula swihlangi swa mina u swi What a show. Mikula place. One no nation. I'm not sure that there is Mengani Wula Wooling. Money one and Sageja. I'm not sure that Chava got to be better. But I'm going to get them. Yeah, Bamara. Shakele daga boy before farm, but I should have Chalana time. More me got daga boy before. My little daga boy. I'm missing Buanga.
Hele daga boy. Hele daga boy. Yeah, that's right. Tsakela daga boy ri. Ene mfune vanhu va ku tala mina mani misave. Ene mfune vanhu va ku tala mina mani misave. Hi ku hava na wa mamba wa ku vuya ta ku danke. Hi ku hava na wa mamba. Tsakela ya vanhlekisa yi. Tiko nova daka boy antlayiwe. Many dak musamfuna munhu ivi a nga vuli danke. Swi ndlekele ko tala. Leswi ngoma yi vulavulaka swona. Se ku na liya ku khanselara ya kahle mentiva ya ka gowe. Hayi, that's enough. Inkomo mahlweni. Hayi mi nga ri tsemi ngoma rero. Echavi na ya kule. Khanselara wa kahle ejina do. Yana ngoma ka gowe. Kuna dhin'wane dhi nga nghena a dyi ti na la kaya hamba dyi vhotele hi mani. Kuna dhin'wane dyi nga voteriwa hambi dyi vhotele hi mani. Fambi. Bye bye Mashaka. No, I been pateleyo. Ntirho lowa mfane mi wu tirha. Amahatirhi wona. Amahatirhi wona. Ntirho lowa mfane mi wu tirha mahatirhi wona. Mi driver timovha se ku jikajikiwa na tiko leri hinkwaro ku ngheniwa laha ku yiwana. Swi swa kona. A ni na khadi lera ra petrol nga ku ri tsema kunene. Me wu rivele sisi. Hi versus wa bote. Aye, let's go 1 2 3 4. Me wu rivele bote. Mi yimbelele mshaka. Me ku yimbela. Mi ni kota ku kuma vayimbeleri a ni koti ku yimbelela. Ene na swi kota ku kota loko munhu a nga swi koti ku yimbelela na mani swi koti. Se swa ni olovela ku tiva munhu wo fana na mina. No, I can say yena hi vona ka TV man. Se na n'wina namuntlha la. Ni big fan na ku se ni hemba. Ni rhandza ngopfu phati leya loko mi karhi mi famba mi hembela vanhu hi vilavila. Mi karhi mi dlaya mi kha mi nga ti tivi ku danyisa ku yini. Ivi ti gina ti hlangana na vulavila. Mi ku phela hi so. Phela vulavila mina na n'wina hi kumana ngopfu man. Mina na n'wina hi so na van'wana hi so. Vanhu va ta hi olovisa. That same thing hi leswi nga humelela ka madagangeni a hi ti vulavulaka davhiya ne. Mi ya madyamni ka lefi. Ivi hi dyamni ka lefi. Se loko mi to vonela ka madagangeni. Va ri na madagangeni. Ivi kuma mi to va madagangeni wa kona. Dyi mi khoma hi voko dyi nga mi siki. Dyi nga tshiki loko chavi ku hey. Mba madagangeni ma ta vanhu va mi tomisa ku biya landle man. Me madagangeni na kahle. Se swi mi nyikele sita mi lavanga na pena mi lavi na ku hakeliwa. Madagangeni munhu wa kahle ngopfu. Madagangeni wa vuya madagangeni. Hi loyi madagangeni a nga lavi na pena. Hayi madagangeni mi nkulukume njinga vanhu va mi njinga. Ni khanisa ku se mi ta ni tshika a ni dyini manyini. Ni khanisa ku mi ta ni tshika ni nga zangi ni mi hakela. Diku ni nge ku tshiki. Hayi. No, I can't say. Ni big fan ya n'wina swinene. Thank you so much. Ni big fan. It means a lot, and yeah, we really appreciate that. Loko vanhu va tsundzuka laha hi huma kona. Nsuku na n'wina kwale ka Action 1. Ni big fan. Action 1 hi liya malume. Ahe malume. Chavi man. Hi vona ku ri teni ka munhu man. Hi vona ku nga ri teni ka vanhu ku hi ta va khutuza sa ni hleketa kumbe n'wina mi nga hundza malume hi ta mi khutuza nyana man. Malume mi la drop. Ahe malume mi la drop. Hi tope malume guys. Na phati lako. A ku na munhu la nga ta endla hi nga teki mali. Diku mi teka na n'wana. Un'wana na un'wana. Jim na ta tihlungela. Yeah. Thank you. No, swona. Hi nga mi dyela nkarhi. I acting nkulukumba na ni nga tshama na yela. Viyimbelela Shakelema ntsima. Shakelema, chavi Shakelema. A ku na leswi ni nga tshama leswi endla swi nga ta ni tsandza leswi ni tsandzaka hi leswi ni nga tshama ku ni swi endla. Shakelema, chavi Shakelema. Ya mfo. Munhu nga emahlweni hikuva ku ri beef. Se loko swi nga emahlweni swi nga swi nga pfuka. Yeah, fantastic. Ladies and gentlemen, thank you. Next, hi ta hlangana mundzuku Thursday. Artist ya hina mundzuku kumbe guest ya hina mundzuku kumbe ku dobana ka hina ka mundzuku because dobana i nchumu lowu hi nga ta ka hi nga wu cukumeti.
Mungana mabindu be ready for tomorrow. N'wina mi nga na lava ku doba be ready for tomorrow. I siku ra so. Loko tshuka ku ve na artist be ready for the artist. And let us love and live you. Hi mi rhandza hi tlhe hi mi siya hi ndlela leyiwani. Ni tlanga rivengo. Tlanga ni bila rivengo. Ni tiva phati ya ku nandziha ngopfu kwalaha. Ho famba. Ho famba so. Loko dyambu ri ku pfa ri xele n'wina. Ri xele n'wina. Loko dyambu ri ku pfa ri xele n'wina. Ri xele n'wina. Van'wamavun'wa ri xele n'wina. Ri xele n'wina. Vamdondolovani ri xele n'wina. Ri xele n'wina. Vamdondolovani ri xele n'wina. Ri xele n'wina. Tidelisani ri xele n'wina. Ri xele n'wina. No, go Timbani, up next. Thank you so much. We love you, ladies and gentlemen. Let us go. 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 Move love go na chasing a bangongo male. Go. Go. Nikombela mina siki kunibula mulo. Mina swani anyiso. Mina siki kunibula mulo. Mina swani anyiso. Tila kita mina imilomo ya mina. Imilo ya mawando ieta minyoyo. Tila kita mina imilomo de ipulo. Imilo ya revendo ieta minyoyo. Mitra ngoma mbila revendo. Me download them. With the real stuff. Good night, goodbye. We love you. Bye. Thank you so much. Thanks for the compliments.